studio tuine Dr. Barigye ari kuri Mbarara Regional Referral Hospital ayi batunjira umuriro wo kubanza wa covid izo bari hanyuma azyo I think kunzima kugira ngo ndiye manzi kushanga no taye so muntu wo kumanga umazi yarebero ko umuntu ayine covid cyangwa we yahunga yakora tame yakacebeza hatarwa Dr. Takwakira. Yes, abaturkirize Dr. Barigye Celestine mukuru w'Eirwariro Mbarara Regional Referral Hospital. Kandi nashemerwa kubandi aherizoba no kubahereza amakuru agumurwiro wa covid yo kutumutungire nayo tumuhire n'ebigenzero misha bano watandikiro tuganira ati izo bari hanyuma azishanka mwenda mutungire sumukuru wa director hospital sorry DHO wantungamo yantera ngo hari umurwire ariyo mu trailer Lionel Rwanda leta yo mu Uganda aho kugira ngo umurwire wo bakamukebera ebiri kumwe na bibiri bakamukebera amaraba yija yagenda yaza Tanzania yaza Rwanda sorry nyuma abaziyo abire natahamo so bambamanye namba plate na no muntu n'amazina gene bindi so imotoka kwa bene ikaha no man's landeti bajyana uwogwe baterese umuyaga mu motoka ye kayitwikireyo tukashanga akiryo mu motoka ye turisira ambulance ya Mbarara Regional Referral Hospital na nabandi abashaho bajwaraje ko kujwaraje kubona umurwire twamuteka ku motoka twamureta ubwa hati ariyo mu Eirwariro yitu turiyo tugira kintu mujanja umurwire ko batine burwire bubona kugira ngo ayine covid yes bakamukebera ko ayine kunka batine rukora batafushasha maraka abena atine tandboy abariyo mu motoka ya trailer yewenka na nyuma aze ko tumize ngo tugende yasigaye parkingaje yagisaba yakwate bishomozo bye nakashahoke yataho ambulance twamureta tujye kumukebera abiratine morro abiratine cyane kureka kugira ngo testeriye okuba mukebire ayino burwiro bukandi nabasa kutorera abandi so abantu bo mu rukweta symptomatic kushanga ngo asymptomatic kushanga ngo ajine konka toka basa kucumanya ngo ajine ko zitayine kubonera ubwereka ngo ajine asymptomatic inchwanchu masa ngo toine symptoms zone konka obwino bobwine bakubera no bobwine wena rukwikaho wakwataho wagira ki natungo burwiro so tayine senyiga tayine rukoro tayine murro tire cyane kandi abire nakora imirimo ye atine cyumuzibire umuntu kuvuga trailer akajipakinga abera ruwenka atine okuza kumuyamba ati nuwo muntu utwine no musigaza umuto w'imyaka 32 no munya Uganda kandi akaruga Mombasa 210 okwa katano ya kamaraba 212 kayo bamukebera mbwenu results zikija 214 of course twatandika ku mutaro redan to tracking nko biro bakaya kurusingira yagiye Rwanda then nyumwazyo ebiro 17 ati twamureba yagaruka mwe ntatumuhine ati tuza kumuragurira ku marena ku 19 tumukebere twashanga corona yegezereki ikizire then tumusiyora nkabando kutubentu basiyo Mbarara mwine capacity ma America abantu baruno bafa binamo rugama n'ibintu Mbarara Regional Referral Hospital ine capacity yo kuragura umuntu wa covid akakira ati ninga muko mutwara muraga ubundi Uganda no reba umwe abantu bamwe basa kubana bajyana estimatinga nko mbarwire wa corona butukutunga tino wafire ico neco kubanza cya kabiri itwe nkabashaho aba Uganda twujya no kwempanga kunka twire turebera abarwire munonga severe cases za HIV ziha na nezinde ngware na Ebola of course tebuziremo so no shanga experience twine abandi abashaho mu mahanga kandi bakabatakagira ki bakabatakerebaga nongo no shanga nabantu abinjya ko kurwo mu mahanga ga Europe na America no kirakora abajungwa nibabize kureba experience yo kuragura abarwire so itwe no mubuzo bwito buturamo kunka twiyamo experience yo kwasa kugira ki yo kuragura abarwire including aba corona ninjaho nico cumwe ukoreba ngo abarwire bito mwe ntubaragura kandi ushanga ati no kugira ki urupfu so ntwesiga okutube twetebe kanise ubwo mu rwiro butungire
ntujya kumuragurira kandi ntujya garuka aha n'ingano mutwata TV tumusibira rukuta. Of course tukabasa kudautinga nanka ubukugwo burwaho because ntuma aba Dr. Rose Muhindo ba Dr. Kumba all those senior doctors abarwaho nko task force twagirebereje iriyaha regional referral hospital it's in task force yabashaha bakugumunonga konka ubwo burumu ije tukareba ministry rather actually ba virus research institute bakugira ngo ibyo kucebeza bibawireho ngo ibyo kukozesa bibawireho so abantu ko yakera tukura habasha konke ibikozesa nibyo bito abantu tubuza bueno nyumwazi yabe harho chiko kwa World Health Assembly njyamu rebere virtual office virtual meeting abashaho bembagamba ngo of course sense yona ntura hamwe rero nabandi abo basa kugira ngo nibenda kwemarire byawa uko nabo bine test nibenda kugira ki ushanga cyo cyonka kitagira ki kitaba yamba abo kuba wareka barwiro mu poor countries ningo mu nseze ezitine kizine yokaragurira bawe umuntu naragama nakushangaye so really ikintu cha tests ibyoma tubyine ukaranka gene expert eje batire mutukora aha twineza gene expert ishatu ito hata Mbarara Regional Referral Hospital twine 2 gene expert machines indije ryo mu epicenter twatunga cartridge zezo corona ntujya kugikeberera within like 2-3 hours wachereba so cyakwe kitari kintu cyamani nuko rangu tuyihamu akachwante ningo rukorro twarte ko muchoma twa amplifying then wareba ngo ugin corona ninga corona just by the use of gene expert jebene chebera TB and izindi ndwara so konka cartridge zezo ubuntu bwo kutekamo bukakorecho atecho nje kizwe kibecho nesente zurozo kuvugura konka no shanga wa orderinga abantu bajango mwe tibine bukumara okay so hata aho nto kizwe iki twaheruka mukwembe ka isolation center kana mukamweherize biro bitari kurenga 21 kuba yahwire tinkumanya mu isyankai isolation no kujango tinija bishane kavoreka konka amhergo kwezo katebiro abuna erizone 2018 twakwezo ku nsakwa twagishakira so ntuba twazo finishing touches ezera marenka 2 to 3 weeks okay so isolation ensia bitata turyo isolation ejo nkuru ejo capacity yayebe inabarwire nka 35 atwine mumwe ntwesiga ngo tukuza kuba twarengiza nambejo ubwirogwe ntuba twahereze agency ine capacity y'abarwira 35 abantu batajya mu mbemwe y'abarwira 35 ine capacity yo kubasa yo kwakira abarwira 35 okay atwine yo muwenga so kandi agency neja kuba ine capacity y'abarwire nkankaga so atu zona wazigita at least wagira capacity yo kurebera abantu igana ba corona hata aho ntuza kuba turi nitutunkaganda marwaro ninga ntukiza hina banda vumwine yavu kutekateka ngo yabasa kubera iyo konka mutaka tungire results zabo no abitube twineyo nka suspected contacts arho mwaka ngo kareba umuntu webirore yaba mwino kari umukazi ino ko ya hostingire ubwe twamucebera tubungabwe tumutwire rwentanga abayarona abakongo babiri nabo bakabareba baba suspectinga nabo tube tubacebire konka ababona barwentanga tubine burwire kandi bakanu ba suspectinga maybe ngo bene contacts konka bo tubabicura mu quarantine kumara 2017 rwentanga hari iki rwentanga farm school niyo district ya Mbarara ekozire nka quarantine katuje nko go mu rwiro uturesere ba suspecting ngo ino ko mukire hiyi ati niyomba kutarwentanga no mara 2017 kureba wagira signs zinga symptoms okay so actually mu rwiro go twine waza kumareba no jwara kimwe bijwaro njyamu amabirebere hari nko mwambireba kandi to kufaga agaza yofa kuza kumukwataho no rancho tutwarira abantu aba specialized umureta kana no kumuza kumuragurira nico kimwe naro n'abashaho babona bashaho bitu nanyembe ndiko samuya konka tugireyo twena nambe ndiyaho nondeba nyombe ndabijwire konka nyombe ndahareho ate ibintu ebyo kweza kukorecho ndeno mu rwire ntumuragurira tukujware ebyo kwakweza twamucebera yaza kutaha ntumuhaka maski ntuje kumuvuga ntumugara Mbarara Hills naye ecurori cye nata wareba
abanyambarara umurumbarara harimo murwire wa corona konka rya Eirwariro twantu tujurera hare konka hateri hi masks mudeha kusujwara kifuba njya mu maza kondeze metallic ahubwo ko no mubwe bekira hari of course atunoreba umwirwariro mu abantu benda kugira akamanyiro baye bagaruka no lockdown ikiruho kuko beno shanga nko umuntu murwira inabajanja nkamukaga atabona abantu bakora ki so umuntu twara arwire tagira umujanja bomwe umukazi kwara yija kuzara atayija niba wonka bona natawonye nazara natomara mukazi natawonye nenkuru nabandi mbesha twibarafata korona so narimba shabango batukirize Eirwariro tiri cyo kuzanda muhameje mwa warwire no mujanja bomwe abandi mugende then abatembea abariyo mbaguza chapati baguza ki aho mutaso village aho nk'abantu bingi bona batura baryaho no bataho mu Eirwariro abona tuja kubabinga batobusinge ati risatu twenda mu abantu bake then ekinde cy'abarwire kingwe nabagamba no jangu ukunabengaro ito Eirwariro tunabengaro taking a temperature kazi narantu taking aha echo tinkwenda kujukura abantu nobura ko nabengaro aho kuba nuko kiri nangwa nabandi bo mu maduka abandi mbe ndeba waza kuzo mu maduka ati amizi baye bagihire be batachfo abantu barahamwe bari mu busenta barinka so corona hateri yaha ejo ngastima yo niyo tinere abantu twakutanga kubatini mwe bashaho baho wero stigma mu community ninjango okutina bashaho mureke kutina bashaho abo kuba twine team mwagere bejejwire nubake tubari bingi nangwa ninkabantu kama 30 abo kwija ku bantu barebera mu rwirogo so abo bakuzayo nangwa ubwo mushaho w'ukorojwira atyo weta kwasa kwata corona wakireba abo kwa nabaine full protection yo ko botine chojwire hati niyo ko boine bizu so hati ni tobanda bashaba batakuzamo isolation nabo gukora ibya administration n'ibindi hati ni tuntujwara mask nkeji ntunabengaro so ituntugumo mu office gitu na nabinde bitukora tugumizamo tukora imirimo nabandi abashaka binja mu kumanya bari mu community yanyu nabone bankanye nabandi nibakora imirimo ejo so mutaka batina kugira ngo baza kurwara corona pana icukana of course imwe kabashaho muri yo n'umukoro gwanye umukore cy'uru kubasika kurebuka ngo ije ndwara ati tabanje nito kabantu tukoro gwitu nsibo mukeshere ko nsiba twesherekeresha ahe meke kwikatoye kinjera twakiza hankuto no hurumazirwe ne government rukora kugezo kurwana sendware iki at government really ejerzeho abo kuba nkanyumwazi yo kuntungire sumweji speed 8 gendise kaha boda imotoka nzibazo mu fiwero nangwa good enough jo ambulance yo kureba ni motoka nsiyo munonga ejo tukujya mu bagiretire bya corona ngo twatujuguzire tujuguzire nkabije kugira ngo tugire motoka nsiyo kandi ni motoka wero specialized ko kugira munda driver hakuba hari separate na no mu rwira hakuba hari no barebe bajwire nke bibaye bajwire konka umurwire ko amukatanda ka hashtami na yisi yana yagira ki ya conditioner mu kuri yo rwo yatukuza mbashaho bari yabaye bari myinshi so ejo twatujuguzire honka rasti yum kwa munana konka tunora ije ya korumur mo echa kabiri bo ize sente nkambara twatunga miliyoni 2 nshanju ezo kuja kubanzerera barwira bamwe kubahe byo kurya ukuhereza samane abashaho nkabo kamajuta nkabo kuzo mu community na nebindi byone bikwatiye na corona government yazohurize kandi izindi sente miliyoni kaga ni 5 izezo ekazohereza yaza buri district aba district nabo bari bakora bya quarantine bakora byo ne bakora so ito tuteka nti yes ubundi bitumara kunka ninjango Uganda government ekozero mu mugwamani kureba ngo ekakwata sente yazdo mu cyubwire kinambwe naka karo no kujango Uganda na his excellency the president Museveni bakacujwekeramu babasa kukizamo nabo ko bakoze nke byinde bamahanga bw'inkorra gatwerire corona hano kweta tumazirego program ni simuka tunari kuri Eirwariro Mbarara Regional Referral Hospital arona yongera kutugwarira mu manu kugira ngo cyo kubanza bonka bashaho binabasha bari kumara kurebuka ngo baragura abantu abo kwa bine ndwareji icya kabiri bo bine bukozesubwa ibiri kumara for now ibiri kubasa kuragurira abantu abakubasa kurebukaho ikintu kijo bwanyuma kugira ngo izo bari anyumwaziyo
hariho umuntu umatwira Eirwariro Mbarara Regional Referral Hospital ayine ndwara ya coronavirus bakamukebera 2012 byo kwa gatanu. That's about 6 days ago. Yavuga which track yaza Rwanda so kwabe nagaruka nuho bamukwatire bakamugira ngo hazo butukebera uriya twashanga wene ndwara. These measures is batire zo kuchebera because it's a bit funny. Shanga umuntu wamukebera busia yavuga ya crossinga amagana ga kilometers zo mu Uganda yazo mu ihangeri yindi yabugana y'abantu yakora kideni kiyabagaruka yabantu bubu yakwatwa. Ati Rwanda ya abantu bamukwata ine ndwara already nayo spreading urumbantu bizi. No, ati noreba koko reba nka measures as government yatireho Katumba Wamara no kurecho minister wa transport. No zakushanga ko muri Mbarara twineho stage y'ababikurana hariya Karamaho aho aba China ataho ntoba ku staging ndungamo in stage ndijo Mirama Hills in stage so nani njamwe mu bantu ababurijo abantu abeberorebi aho kuba twabyemereza ni bambere intereteri binde tukozesa mubareke bagumene bakira mu stages zabo ibyo kuriye bakwa bine mbaba ari mu kahumuro kake bagumeze mu mihanda yabo kandi kuri ya Rwanda kumpurire nayo kwe kuba kweza crossinga hatu bo bine cyo kweta relay driving nambwe nobwo umusheja bayeba mwa isolatingire kuri umuntu mbahetanya gatare ni Nyagatare hati okwe niyo bayeba mutire na nabandi buri umwe mbaba muhire cenjeke hati abari abarwanda bavuge motoka ba dropping ibintu mu ihanga ryabo bakeza kugigarura hati bamuhaye bako bamutire agaruka motoka ye atagaruka habe nazi so norangu na kuriya bine method so okujangu nabasa kwaturira abandi ruyare tukujangu baye bamurekire na agenda na janjaza ninga na agenda okuntoko so atabantu abekurana ababa trucks nani mbashabangu ejimyanye yitu batiremo kandi tutije twashanga mu business ninga ki yes business zizemu kunkazi gire standard operating procedures waza kushanga no guza nk'ebintu hariya ahita ugamba noja kuje mu Eirwariro tukebera nkwereza protective wears no wasaguza mino water no wasaguza chapati no wasaguza ki kunkazi kugira ngo buri umuntu ararebe ngo haba driver nka 20 watandika wajangana nabo noja kuya mu rafutwari ikibatiriro iki lockdown naki no kugira ngo abantu batakarwara corona eventually kabita. So the ultimate goal no kugira ngo abantu tubafa konka kine ndwara izindi zkwita abantu emishwija sirimu diabetes pressure asthma n'indwara izindi Mbarara mutwire mu mwe n'abarwire binje munonga abo kwija kuraguza hati nibingana ki compared to ebirebyira tukhendera waza ko mu Eirwariro ko kuza kubare namba y'abantu abari yabitanda noshanga bari nk'abantu 320 kunka inyuma uko shanga twine nk'abantu nkabishatu kinana nkabishatu ninga maganana yese namba twugira ngo ikacendera munonga ko kuba kugigamba abarwire bo bakiriyo kandi bije kandi nangwe kiri interesting no kujango na nabo bariyo abinji nubakira bagira ki bataha tukarebera abantu nubagutukaninga nubakaho naho kandi eco naco meni nkireho bitu ezezinde ndwara wanoja kumbuze ikintu cha drug resistance yakubuza drug resistance atugere ngo uko muntu yari yambazi ya HIV yahora kujumera kumaranka weekend kwa uzagaruka kujumera atembaze ejo neta chikora neba yaba na umbirwe nguva kwa resistant so wori yambazi nchiba kitakwenda ngo yosheseho ninga yosheseho cyo kimwe ninga viri ninga utunge ka dozi kake hatu watunga ka dozi kake kataguyo wenyine hato umbiri gurwanda so mbazi ushanga watunga chikweta drug resistance so kwenda kurwandisa ikintu eki itwe nk'abambarara Regional Referral Hospital abarwire bitu ba HIV bona umutoro umwe 20 tumanya ibari abamwe twabahembazi yo kumara amezi 2 ninga 3 abamwe twina amaso mugabo kandi abamwe ntubateko mu marwaro raga bari hihi babasa kwihayo embazejo bakeza kugihayo then bateko mu records ngo wayihanka wizwera ninga wihanka konke cyo na tukitireho kugira ngo avoiding ikikweta drug resistance then abashukari washukari yamaranke kiro kimwe n'ibabiri atine mbaza gwetire ubwo nafata kuguma just dies nangwa taro kindi ubwo nafa nahumura agumagara gense
so hata isikoze no jangu chairman wabo akija yanshaba obuyambi just amajuta na twara wensizi nankabanza na muhimu kano kanka gata benanda miliyoni kuzayo umutawone zibaherire kashumba mundenzi ukanga ntungamo kiruhura twamane motoka nazo yana abateriye sumu abatwara insulin yabo abeta abantu 15 aba bahereza bagakuma kagabo so hatajo haro program yo kujangu ababwire bitu bashukari batagira ki kandi nabwe batakaza kugezaho kujaho kwa transportero ahubwo nayo shukari niyo ko mobilities kujangu wakwato corona nabone ne kurangura uko no bindi shukari ni pressure na nebindi so hati endagure bituragwire mu hatwindwireho running outreaches kandi tukujangu abarwire bona bijeha baze kwerundo mu irwaro then abanda ba accidents abo accidents zaburije zinguta utama muyuka boda zo zibezicendire shana accidents zitungire kandi bandanozore ka TV West neza abantu ku Rwanda muka umuntu mutere nyondo umuntu mutema no mukoro kushanga umushija na tero mukazi kombe ndera ki ubwo bamushekera I don't know so ico naco ibyo bijire no domestic violence abona bo nabije bazomwe baro ritu ushanga ngo umuntu atibiba ninga atibuntawe ninge cyaro cyumukombire cyamutera Dr. Ndija kongera kutaye so ubona ko bundi abanshonga yo bwire ntibaso butarengaha kurekeranya nango gire bwambe bwasigira abantu aba bantu baturera so abanyambarana nanyenda kubagambira ngo Mbarara Regional Referral Hospital hati tuine corona ya umurwara ryambarara icyo tubishuba ticyabare mbabura umurwiro gutumwine tumaragorra so kunkana ninjanga abantu muhumure mutakatina nirwaro kwijayo mukaja mukanda hato bine corona mwenu tuza kwenda iki mugume muri mwija tuja kwantu baragorra kaburi dene kindi cyakabiri no kujango mugumize muri nabengaro mutaka ura muri hire mugumizemo muri yo lockdown ibindi president naja kubishobora kiro nene birambe ko hataho kandi kindi mujware mask seze ko kujire maski kugira ngo no yetambira wenka kureka no tambira na mutahi wawo kuba kuri nambwiranisha abandi mwaba abo mu TV wena mu promoting account mu mujwaro masks washabe kiteto ugizwe ati kire kariya hihi kuna ningambo bamwampuro ba mask yanze birakunka no kugezaho ukatero rwari then abantu bakagera ki bakakura so hatu wojire mask nubwo ajire mask na nizaka ajire mask mbanu protecting each other okuba yimwe tumukurara hamwe kandi umutaka jura yajuira kagireto mu studio ukashanga twena twajya ki twagera corona ahandi itwe nka referral hospital twinamani twine kutina tujya kuragurira abarwira bakabona bakize mweba babare munonga Dr. Celestine Barigye na kurirwa Mbarara Regional Referral Hospital twamutayeso mukashesha kugamba ha mu ntogo ubuturire ngo baresere yarwire yacwa mfaminga ngo ariyo kandi bine ibirukwetagisa byona kureba ngo bamuragurira bayihereza ibiri nabyo kumuragurira bahagaruka bakamucebera kandi kumwakwasa kugira umuntu wo suspecting ngo ayine ndwara ya corona mutakamutera mukamwita kureka mutera abashaho abakubasa kuba bari hihi bije bamutware bamucebere kuko kugira ndwara ya corona tukumensa ngo umuntu nabayaza kufa kandi tukubanza ninga wahamuheru konka kandi nabone reto agiroha ngo kugira ngo umuntu wakubasa kuba jine nabasa kutandwa niyo nubo kuburiyo kwareba ngo ine ububonero bwagambo bwa corona utakazo kukekinyara ruteninzo kuningwa yo nifa apana ibyo gukora biruho ngo ku doctor yatugambira president nakubana agamba shayibiri zekiro kandi atakagambire ntuko batuine program yo mutano yitu twateka kugira ngo tugamba handwara ya corona iki tuja kwa tuina abashaho abakugu na Dr. Barigye ko wakubasa ko n'ikibuzo handa kumbuza no basa kwija kumbuze shahezo watka tuhumure tuja garka na binji program ikiri sim kandi ya Didia Nyakahangura